Hallucinations ni Bay kay nawa ni on ang TV. Dagan mi. Hoy! Naglamok. Uy, ano, Jay? Sarat yung manulatag who's at the door. Soon 1990. I am a psychiatric patient. Fuzzy hallucinations and voices are part of my everyday life. But lately, these hallucinations are lasting longer. Now they won't go away unless I take some medication. The boundary between reality and illusion has blurred even more, and I feel increasingly trapped between them. So, hallucinate ko. Every day, people with strange faces bring me medicine. I don't even have the strength to tell if they're real or hallucination. Anymore. Yet strangely, collecting dull pieces is the only thing that calms my mind. I don't know why. It just feels like the only hope I have left. If this is really a treatment, how much longer must I endure this pain? Your symptoms are gradually improving. For just 8 more days of treatment, you should be able to return to your normal life. You have to take your prescribed medication. So if mura ko hallucinate, mag-medication ko. Okay, so what's here? If the hallucinations disappear or return to normal, it's safe to open the door. If the hallucinations don't go away, take meds instead. So 8 days. So kailangan ko 8 days dra. I suffer from hallucinations every day. Usually I'm fine, but I need to watch out for these types of hallucinations. Those that don't disappear, those that chase me. Warning, if they touch me, I'll faint. If it's gone, I can relax. Hello? Wala ko hallucinate. Basi hallucinate ko ba? Pero murarag wala. Takanag lang mo kay! Da. So naigatok-tok. Mao ni ako medicine. I can take it yet. Yawards. Kago pa yung unang gipindot. Normal ni. Hindi mo rin siya goldfish, man. So tanaw na ko og na... pero dili ko... Sige, abrihan na tayo. Gadlo ka creepy. Liyati ni Smile. Fights day 2. Tanaw na yung mga hallucinations. Breaking news. Yo, what's up pag-off ni? Hallucinations ni? Feel lang ko din na hallucinations. Ay, hallucination. Ay, kaya ni-on ang TV. Oh, hallucination. Cannot take it yet? Ni-on ragad ang TV. Di ko makain ng medications. Oh, wala dyan pa itay. No, ani oy. Shucks. Na yung bulbet sa baba. Feel ako nag-hallucinate ko. Kaya ni Onog kalit ang TV, di ba? Try. Okay, thank you. Di smile po ng buwang urag si Smigol, bay. Down na hallucinations. Wala, normal. On ni? Hallucinations ni bay. Kaya nawa ni on ang TV. Dagan, man! Why? Oh! Inom! May ganigi, warningan ko ning those that chase me. If they touch me, I'll faint. Daw, normal. Wala ko nag-hallucinate. Pangita, oy. Sige na lang, open door. Asa ko nag-hallucinate ato, bay? Wala may something wrong ato. Okay, nothing wrong. Ang CR daw. Na-off lagi. Ay, bullshit. Yati man yung suga diri kay sensor bay. Ug nay tao moon, bullshit adlo kayo. Kaya ang CR walay tae, wala goods. Duda ko. Up, lagi tagna. If the hallucinations disappear or return to normal, it's safe to open the door. If the hallucinations don't go away, take meds instead. Ang hallucination na ni pre, wala mo ko makita nga ga-hallucinate ko. Kani basa nga top. CR, okay rang CR, walay tae, goods. Yati ka panot. Yati creepy oy, no, inom ko meds. Okay, normal ang sala. CR, okay rang CR, wala dyan po yung tae. Safe. Ay, yati. Wala ko hallucinations na mapansin, pre. Wala gini unang suga. Medicine. Wala ni unang suga. Sensor ang suga, pero wala siya ni on. Diba? I'm the best. Wala ako nag-hallucinate, no? Feel ako nag-hallucinate ko. Ay! Ako ni-isbog ang TV, men! Inom! Ni-isbog ang TV. Buset, nakuratan ko sa TV, gagord. Dre na bago dre. Oy!
Patay, nag-hallucinate ako ba? Nabuak bay. Nako, nadungga na buak may namot lang og... Siya ba to? Bullshit, yun yung goldfish niyo. Feel ako, medication ko. Feel ako medication. Oh! I'm the best. Day 4, day 4. Focus mode, focus mode. Ang CR, okay ra ba ang CR? Okay ra ang CR, way tae. Native fly! So nawala man din ang hallucination. So open siya. Stable siya no. Daw. Kaya nawala man da yun. Oh. Gagulbara tayo gugu. Day 5, tulo na lang. Focus mode, focus mode. Fuck. Take na yun, dali akin. Ni Shagit. Unsa ka to ni Shagit, min? Way tae. Ana, nakadluka. Gidanin niya, min. Ay, shit. Pero na ni Shagit. Pero kadyot lang. Bullshit man mo mga lamuka mo, ha. Bullshit kay mo. Balik og day 1. Pero sige lang, I'm the best. Speedrunon ako ni. Normal. Okay. Serious mode on. I'm the best. CR. Okay ang CR. Walay tae. Wala tong bullshit dari. Goods. Gug ni sirado. Hala! Abri lagi ni. Inom. Kana take it yet? Saan mo na ako ni? Magawas ko? Sure bitaw ba eh? So maninay. Tae? Ay helmet? Ay bata? Why? Gahalusinate bitaw na dili pa ko ano nag-medicine, hindi namatay. Yawa na kuratan ko to ba bullshit kita sa dugha na to eh. Normal. Kani normal. Ang CR daw tanaw tog ni tae. Way tae. Wala. Ang ina mo siya ay kainom man sa tag medicine ay. I'm the best bro. Follow your instinct bro. Hello. Gahalusinate ko. Sige ako balik-balik ani ay. Hello Danny. Sunshine Clinic, Korean Hospital business card. She will take ya. The name seems familiar. Could be someone I know or just a figure from my imagination. Ay, imagination na. Oh, diba? Imagination lagi nga. Nabot rin kahit ang card dito. Am I right? Natin inatagak sa to tayo. Tayo to sa butik eh. Okay, normal. Basa nga to. Isda, goods round. Sa iyapon pa na ko ng isda, men. CR, way tae, wala, okay, good. So, ang hallucination, kaya ito natagak nga tae, pero nawala man dayon, so safe siya, di ba? Day 1 na pugo sabay, giahak man yun. So, dito na na, speedrun na na, mag-take na lang kong meds dayon na. Meds! Day 2. Boom! O, turanahan na po ito na buwak, men! Dagan! Kinay nabuak na ako naduog na buak. Can I take it yet? Ay wow, ni rampa pa ang buwang. Ang binan ako medisina be. Yati gripiya. Pasa ni smile. Uy busit na siya eh. Sino amin? Hello, naon sa to? Patay na dugo ang tae. Ay ang tae ang iniduro. Hallucinating. Gahalusinate ko. Hello. Wala. Okay, fine. Ang isda, pila ka buk isda? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Butoy, bahala na ng isda. Hala! I always dream about becoming famous but now... Oh. Agay! Reality and hallucinations are blurring together again. I can't tell if the doll really spoke or if I just imagined hearing it. Nay tae? Kung sa may ikuan ako pre, medicine or dili? Feel ako medicine. Oh, boom! Follow your instinct guys. Wala nanay ulo men. Nanay ulo. Galusinate ko. What's in here? Nothing. Okay. So nanapunta ni magbintot-bintot na sadta. Buset yung gayoy. Manlagot man kuhanin niya. Inom datag meds daw. Please! Bam! Hey, day 5 tulo na lang. Don't get too close. Oh, sorry.
Don't get too close. Galusinate ko bay, galusinate ko. Don't get too close kay kinsa baliw. Cannot take it yet. Yati-yawi pakuraton pa ko bago ko makainom og medicine. Walay tae? Walay tae, wala. Don't get too close, sasa. Kay kinsa pa di ko muduol day, bugo yan. Oh, let's go. Yes, dua na lang. Woo! Okay na, normal na. Yes, normal na. Di ko... Unsa man na? Di, ana buti. Tao naman na. Galusinate ko. CR daw. Okay, normal ang CR. Wala. Okay, galusinate ko, Ben. Cannot take it yet? Nga naman, yun, di mo ako makatake og medicine nga nakita naman ako nga galusinate ko. Unsa din na day? Kailangan pa ba na ako makuratan para makainom og medicine? Day 7! Boom! Last day, men! Last day. Wala, nagdidako ang basa, no? Isda, pila ka buhok? 2, 4, 6. Bahala na mo diya. Wala! I met Bori at the bar across from my place. She sang there. Her beautiful face and sweet voice captivated me. I had to get to... What the fuck? Galusinate ko, men. Galusinate ko. Please! Last na ni, men. Please! Yes! Day 8. Let's go, man. Last na ni. Check. Wala. Ang isda, tupong sa olo. Fuck, na. Oh, hell no! Nay footstep! Yes! Ano, day 9. Andun pila man nga day. Ay, dara! It's oddly quiet now. None of the usual noise or hallucination I normally hear. Yay! Eh, normal na, men. Di na lang kumabri, ano. Wala na yung medicine. Yes, naayon ako. Makagawas na ako kaya ayon ako, men. Ate, basig na kurot dari ba bullshit juga eh. Yeah! Ooh! Aesthetic! Kasi may tabuan. Uy! Patay, giguyod ko, men. It hurts. There's no escape. Oh, hell no. You went outside? That's impossible. Are your symptoms getting worse? Huh? You're still taking a Your medication, right? medication. Please wait just a say, little longer. I'll come see you soon. Sa daw? But could even this be hallucination? Nabalik kog day 1? Why? Hallucination. Dito. Usab ko. Anong mausab man ko? Pero sige lang, I'm the best. Is there something wrong? Ha? Okay, normal. Okay. Speedrunning this shit, bro. This is easy for me, bro. Easy na ni sa kuab, bro. Tae, wala. Ay, puta, regis. Hallucinating. Amot lang, ano, hinom muna ko medicine kay, pero feel na ko. Trust your instinct, di ba? Tanawa. Boom, di ba? Bugo, jugo ba?